mayudre kaunti ma Samburu ywak ne obila mondo mi okony gi manyo nyathigi manolal tarik 3 dwe ni to nyaka sani pok oyude. Familia no lero ne gisekale midhiero mathoth ka gimanyo nyathigi no ma ja klas 10 kaka Otieno Daniel leronwa. Anyuola ka achiel gi osiepe mag Anthony Ongeche Nyaega mayande olal obiro kanyakla e dala gi mayudore maralal e kaunti ma Samburu ka giwero wende mamiyo gi geno kaluwore gi lal Anthony. Phyllis Kerubo ma en min Anthony lero ni nyathine ne oduogo kar sa 2 motieno, gino mane omiyo kwere kaluwore gi grup marach mosebedo kowuothogo, gino mane ochwanyo Anthony kendo miye wuok oko manyaka gie sani pok oduogo. Tena alipotea nyumbani ilikuwa tarehe 3 Januari mwaka huu saa 3 asubuhi. Sijawahi muona mpaka wa leo. Amenipea wasiwasi tukiwa na baba yake. Ilikuwa Thursday, alikuja late. Nikamkataza kwa sababu kuna bad group anatembea na wao. Nikajaribu kumrekebisha, ndio hivyo alikasirika na akatoka asubuhi yake na akaenda. Min Anthony wacho ni bang' lal nyathino negi chwalo lipot ni obila kanyakla gi ruoth makono kendo tok mano negi chako manye kanyaka gie sani pok ginyago olemo mora mora. Tangu apotee tulienda Maralal Police Station tukaripot, tukarudi tukaenda kwa chief tukaripot, na sasa kutoka hapo tukaanza kupiga simu nyumbani kwa kikwetu na kwa kina baba yake, bado hajaonekana. Mtoto wetu Tony alipotea, tumemtafuta, tumemkosa, hatuna amani, tuko na stress, kulala ni shida, kukula ni shida. Tunatoka tu usaidizi mtatafutie mtoto wetu arudi tuwe na amani. Rebecca Mbugua men waya gi Anthony wacho ni nyaka nyathino lal gisebedo gi dagni mar paro kaachiel kod kiondko ewi kama entiere. Tangu tupige ripoti kwa polisi hatujapata usaidizi, haujapatikana, na mtu yeyote tu tafadhali mwenye anajua kwenye Anthony yako tafadhali mtusaidie, na tunaomba hata serikali tusaidieni tupate mtoto wetu arudi shule. Mimi mahali uko, mimi kama mama yako ninakupenda mtoto wangu, ninaomba urudi nyumbani nipate amani kwa sababu sina amani tangu toka nyumbani, sipati usingizi, ninakufikiria mtoto wangu, bado ninakupenda. Anyuola no koro kwayo ng'ata manyalo ng'eyo kama Anthony nitiere mondo mi ochwal lipot ne obila. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV.